Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča Dječja posla. Jedan dan dječak iz susjedstva pozvao je mog sina. Dođi da vidiš moj traktorić. Moj sin se igrao u dnevnom boravku i čim ga je susjedov dječak Robert pozvao, odmah je on poskočio i veselo istrčao iz kuće. Viknuo mi je: mama, idem kod Roberta voziti traktor. Ja sam kroz prozor promatrala Roberta kako vozi traktorić i začula svog sina. Mogu li ja sad provozati jedan krug? Na šta je Robert oholo rekao: ne možeš, to je moj traktor. Moj sin pljunuo je u smjeru traktorića i bez riječi se je okrenuo i dotapkao kući. Moje dijete bilo je žalosno i samo što se nije rasplakalo. Potom je moj svekar ušao u kuću i upitao nas: što se tu događa? Zašto ste vas dvoje tako pokisli? Kada sam mu ja ispričala što se je dogodilo, on je odmah uzeo mog sina na ramena i uzeo ključ od automobila. Okrenuo se je on prema meni i viknuo: nas dvojica idemo u Požegu, vratit ćemo se do ručka. I ja sam nastavila kuhati. Iz Požege su se njih dvojica vratila za dobrih 2 sata, a djed je svom unuku kupio i traktorić, i vlakić, i brdo slatkiša. Potrošio je on pola svoje mirovine, ali nije želio vidjeti suze u unukovim očima. Sin mi se cijelo popodne vozio traktorićem oko kuće, a Robert je ljubomorno gledao iz daljine, jer je djed kupio mom sinu duplo veći traktor od Robertovog. Moj sin se sa razlogom ljutio na Roberta puna 3 dana, a potom su se djeca pomirila i zajedno otišla na selsko igralište gledati nogomet. Do sljedećeg susreta. Bog!